сирден аспыт сола ihe сотолгубат. Максим Амосов Максиммы. Максим олаттара Эржон өрі ансамбыла. Салаятчы Иннокентий Татаринов. Süperis üyelin sürekli turbudun Komünist partiya ordoya bobudun Örgüstü höykünen badıya dılgına Partalı espidin Baydarı sanardı Umandan, namdan, kadir sirinden Korsunun annemın komünist holoybun Umnubat, ubaybın Amosaf Maksim'in Ördarın, Toran'ın, Irak'ın, Salak'ın Sibir'i umurdan, Sircike dibidin Karcolum adıptan, iligin berbidin Canağın orodun, sanatın elbidin Umandan, namdan, kadir siritten Korsunun annemın komünist holoybun Umnubat, ubaybın Amosaf Maksim'in Sahadın, narodun, sargıdın salaysan Uygula kolu, uansan, uasan Gelemez dağını, gelir dağ gönlege Gemçeli çakka, geliske kalbidin Umandan, namdan, kadir sirinden Korsunun annemın komünist holoybun Umnubat, ubaybın Amosaf Maksim'in Umandan, namdan, kadir sirinden Korsunun annemın komünist holoybun Umnubat, ubaybın Amosaf Maksim'in И, уважаемые гости и дорогие участники, начинаем торжественное мероприятие, посвященное открытию выставки народного прикладного искусства «Ön Sürahayet'in Enat'ın» в рамках мероприятий, посвященных столетию ЮССР, 125-летию выдающегося государственного политического деятеля Якутии Максима Кировича Амосова, 385-летию образования село Катырык. Күлді күнінен уастабылақ қылжыңдар, өділәқ тәрәхет қытылақтара. Саха автономията түріндеміне сүз, Саха сырын углунчулақ государственной политической деятеля Максим Кирович Амосов сүз сүрбебес сағығар. Қатырык тәхінеге түріндеміне 315 сылығарадалла. Өз сүрәк айытын ән адыр, выставка арылыдынан идейді кестеңнек әғардәлебет. Распоряжением главы Республики Саха-Якутия от 21 ноября 2018 года номер 967 РГ о 125-летии со дня рождения Максима Кировича Амосова создан Республиканский организационный комитет. В течение этого времени проведены ряд заседаний, утверждены планы смета расходов по подготовке проведения юбилейных мероприятий. В 2022 году, в год 125-летия со дня рождения Максима Кировича Амосова, выдающегося государственного и политического деятеля Якутии, внесшего вклад в образование Якутии, все запланированные мероприятия проводятся на высоком организационном уровне. В честь 125-летия со дня рождения, учитывая исключительное значение в истории нашей республики личности Максима Кировича Амосова, выдающегося государственного и политического деятеля Республики Саха-Якутия, распоряжением главы МО «Намский улус» Юрия Иннокентьевича Слепцова номер 50 от 20 января 2020 года 2
2022 год в Намском улусе объявлен годом Максима Кировича Амосова. Бүгін манна наммудулуғын, түрөбүт түріп келбебет қатырыппыт сіреттен, бір дөйтулақтырпыт, кере әйгені түріптүр, үді әйгені үйетіден, айыр тұтар жоғырдақ ауырынан ойылыр, жүхінінен жүхүйер, мандар уыздар түмстер, түрөттәк түргелері болла. Ағыз сардаңылақ аламай маған күмбін, сандарын тақсан саха уран қайдарға, ойгулақ ұжыр ұдымын тұппұт, үйелек үті күммүдігер. Үс саха үйрүдігер, дөрт саха өрігүйгер, үті түстәк түрігін ұқты олырды. Дүрбе түхілге бітігер, айылар артықтарын арыян, сері ситерер, тоғыт олырыр, арчылақ тыллақ, алғыз чықпыдың көрсеуғын. Айқал айылдым намыса. Айқал айылдым намыса. Бүгінгі үйріләк демаған күнге. Алтын жоран аяқпынатан сақылы тұғын алдырдым. Отым мағын, ұлу бөқтінің. Ағыс еләк сағала қан елойды митчеті ағын алықчын құдын. Көңілден сүйіқтәк бәм сүгірейен. Қолжықтақ бәм қоңқиян тұран көрдестіғын. Артастығын бұл. Үтер күйінен бұл оқтуын, бүйіңі, тәрәйіңе, ұстапқа ғылытығын ұсты бұд, күнді, бейт ойдылақта бұд, әңселі қочатуын, намылуын, қатырып нәйлейгін, тұдақ өләттері, ұңырлақ өлжеттар, өксікілер өксей, атынан ұроттар тоғырдығын жетін, үләттері, семәқ тұдақ үләттері. Алғыз түйер кемегер күйіс кеме болу қай. Күннәя қылқалтынымнан мұд, сыр күрдіксімнан мұд, үчігейі сірдігі кәрәне аны қай. Жауынға ау опытынмадан мұд, үрдік айылары сірде ачыларға тістемеде қолға мұд, жолға сарғыда көрдегі қай. Көе қолытынан күлімне, көе қолытынан күлілер. Ағы бұтағалақ жете бір жағдық күріп түріме. Сағы үрченчік чөнчі қыламан қатан темері тойынеге. Әйген өті бітчебін, арыла қалачынан аяқ тұтығын. Оғын үйелерге ұран қайсақаны, сірдіккінан сырылыда, сыларсының бұтту тұнген көрдестіғі артастаған болын. Йөр, көт, бәттәк көрін күрім алғай, антақ қорым жүркін. Жауанна үйдер ғанабытын, үмір сүктер көрді үйден, үрдік мән қалған оқтық үйдер айылықты тет түгемі, өтік бергілінің кәңі тағаран, сыр тағаран, үлчеті дауды. Бүгінгі үйрілер кемаған күнге, арғағыттан тәйіне қайы аймағын, көз сүттік күнтестер күнер күн олырын. Үрдік мән қалған оқтық үйдер айылы бұқалары көре істе, ачылан үйемі, айылар саламатынан күнілер тәтіп болды.
Yürü kötü, beklep görün. Siddhaya çilepi, jivit içide, yürü kötü, yürü teremi, tavukların doğru, küs keme bu. John Sergei Yusutun, Kenjai Chatterbird, Yunan Saitan, John Bola, Ulat Nadian, August Tuban, and Tambulun. August Bahas Ravanun, Do. Chao Kai Maximut, Yutiba Tigar, Urui, I how Nijin. Nijil Tusko! Народного прикладного искусства Сюрхаятын Энатын, посвященных 125-летию выдающегося государственного и политического деятеля Максима Киревича Амосова, 380-летием образования село Хатырык, направлен на стимулирование интереса мастеров декоративно-прикладного искусства к изучению истории родной республики, выявление новых мастеров-умельцев, содействие их творческому росту, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи, увековечивание светлой памяти легендарного сына якутского народа, видного государственного и политического деятеля Максима Киревича Амосова. Выставка изделий народно-художественных промыслов включает следующие виды: изобразительное искусство, кузнечное дело и ювелирные изделия, лоскутное шитье, национальное шитье, кукла, изделия из бересты, изделия из конского волоса, бисероплетение. Намская земля испокон веков славится своими народными мастерами и умельцами, которые пользуются особым уважением народа. Народные мастера и умельцы Улуса по зову своего сердца создают уникальные вещи и изделия, основанные на лучших традициях народного ремесла, привносят элементы собственного видения, творческого таланта и поиска. Оживляя забытое старое, привнося новое, создавая прекрасное, умельцы держат канон якутской традиции.
На выставке представлены работы художника-лауреата фонда Баргары Иннокентия Юрьевича Пестрякова, народных мастеров Республики Саха-Якутия, победителей и призеров многих российских и республиканских конкурсов Прокопьевой, Стручковой, Прасковьи Ильиничны, Васильевых Валентина Титовича и Тамары Галиновны, мастера Республики Саха-Якутия Жироховой Марии Семеновны, умельцев Адамовой Марии Прокопьевны, Винокуровой Марты Васильевны, Пенигина Алексея Михайловича, Левина Михаила Александровича, членов творческого объединения «Кырадыгын», Степановой Марии Валентиновны, Васильевой Софико Валентиновны и другие. Николай Николаевич Атласов атынан хадырыктагы оғыз кыстватын осколата ургуй кылахын оғылары үгіз тахымнақ Всероссийской, Республиканской, улустағы күдәхтерге сетихилері моңырасо. Сегодня вашему вниманию на выставке также представлены работы конкурсантов-победителей, учащихся художественного класса Хадыргской детской школы искусств имени Николая Николаевича Атласова. Үтüöген күнгө анан салгыны хамсатар анты кылыхагын аныгын. Кылыхактах тоюк жерден ыры жергерген курдук доргон болын тиехтин. Намылуғын маймаған эхлегин кен туттар эдер чада. Кыталык сынялын кин усурын салаячыда Нюргустана Лебедева тоғрутугар тоюк чағылхай мақсым. Заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия Владиславу Валерьевичу Левочку. Добрый день, дорогие друзья.
друзья, мне очень приятно от имени Министерства культуры и духовного развития республики, от имени Юрия Степановича Куприянова, от себя лично поприветствовать участников открытия выставки, организаторов выставки. Действительно, нынешний год является особенным в жизни нашей республики, в жизни Намского района и, конечно же, в жизни Хатырского наслега. Поздравляю, пользуясь случаем, весь наслег с 385-летием, которое отмечается в этом году, 125-летием Максима Кировича Амосова, конечно, столетием нашей республики и всего, но мало дней осталось, конечно, всего там 20 небольших дней осталось до самых главных знаменательных событий по празднованию столетия нашей республики. И, конечно, знаменательно, что в этот месяц, в месяц апрель, у нас проходят такие мероприятия, которые рассказывают о жителях нашей республики, об их достижениях, о значимости тех или иных наследов и районов нашей республики, о том, какой вклад они внесли в общее становление духовности, культурного наследия нашей республики. Нынешний год – это год культурного наследия народов России в Российской Федерации, и в Республике Саха-Якутия проводится очень большой план мероприятий. Мы очень рады, что именно в этот год открылась эта выставка, которая еще раз представила достижения своего наследия всем жителям нашей республики, поскольку хатырский наследие, он, конечно, имеет особое значение не только общественно-политическое, но и особое значение именно в вопросах сохранения культурного наследия. И, конечно же, нам очень радостно видеть, что еще раз есть возможность прикоснуться к тем работам, которые создали Иннокентий Юрьевич и народные мастера наследия, которые действительно вносят очень большой вклад в становление, сохранение и распространение наших исконных традиций. И мне очень приятно от имени Министерства культуры и духовного развития республики вручить нашу благодарность главе Хатырского наслега и в его лице всей администрации наслега Дьяконову Юрию Вячеславовичу за вклад в развитие культурного наследия нашей республики. Әгәрдәләргә тыл бәрелләр, Хатырык тәһилеге муниципальный территории баһлыгыр Юрий Вячеславович Дьяконовка. Бүтүгүнден Владислав Валерьевич Яна Викторовна бүгүнгү выставка үрүләк алдытын кыттылактыра. Эгине барагытын Сакабыт жерин шүш сыллах Максим Кирович Амосов шүш жүбе сыллах Ребята юбилейный опытынан Хатырык тәһилеге жалдатын общественный туз бәймапытын идентификационный ардылыбын. Bu çakçı dağınatan ki çoğur Максим Кирович Амосов Türkiye sahalar beydin saraylıkların kıtırı Hagabıt çerin mandık bilinge kemge mandık haydan durar saytıktın bu bilinge mandık oluğu tiyitin ödü görünler oluqturum oluq muranlar mandık üleni oran hediş bitteritten ki öğür maqtayar ondan kini ütüyata bilgin dağını bu türebüt Hатыргын нәһилегер bilgin презентация görübüt hayda kurdu kini ata kömenehen bu haydi homur tendenen üle üçke bari durarın ondan bebi bu Максим Кирович Амосов senlere kini atın üyetiter adı geçmek bolar ondan bu бүгүнгү выставка bu bihene Россияга культурный наследие алын чарчитинен Улубай бит Максим Кирович Амосов көрөбүтө чүчү бебес ондар ананар мынтан бу бүгүнгү терехини бандык табылларыгар көмөлөспүт үшкеме болбут кийибитигер бу силах алаячтыгар Яна Викторовна неле жөнүндөргенин аттан түгелден туганан акталыптын эдебит бу выставкабы Elbette gelen üleni Allah'ın gördüğün, eğittin, yen mağanavını dövün. Bakın, bevi,
Слово предоставляется директору Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов СИМЕР, заслуженного работника культуры Российской Федерации Республики Саха-Якутия Яны Викторовны Игнатьевой. Табыллах ылыктар, үтө күнүнен катырып нехелеген олуктактыра. Бүгүн биги бу өксүкүлө хөлөксөй атынан нороттор догортугуларын кийигер. Бу Максим Кирович Амосап сүйс сүрбе 5 сылыгар аналла катырып нехелеген 315 сылла аналла үбилейдах сылларгар анамыт. Осрон оңоқтар выставкаларын ағылытнан эйтini, ититик истиннек әғырдадик бітін көмілден. Мұқтан манныктен әтеқпін бағарабын. Қатырыктен оттан бұл саха жонугар, өйгер санатыгар, дуғатыгар Максим Кирович Амосап атын кытта себестер. Бігі бұл Улучшилах государственной, она политической деятель, саха народун чулуола, түрәбит дойдута ден биги сүрдәхти, сахабыт сирин жона бары ытыктан, она оттон убастан бу биги республика бутыгар будиннех бу Максим Кирович Амосап түрәбит дойдута ден барыттон билинебит, оннаттон наха кен туттабыт. Оннаттон бүгүн наха долгутулах күн ол курдук бу бихехага бу тыл сириттен келен бээлерин усуран оңоктарын, бээлерин талааннарын көрдөрөр күннере онна выставка агыллар күнэ кахан багарар кетехилех онна долгутулах болар. Онон өссө түгүл макталбын тиендехпин багарабын катырык нехелегин баглыгар Юрий Вячеславовичка, онна бу культура үлехтеригер, коллегаларга, онна тон барыкыттачыларга, художниктарга, онна усуран оңоктар мастердарга өссө түгүл макталбытын тердихайын. Оннан этехпин багарабын бу нам сүрөһүддэх талаанна художниктарынан, мастердарынан, народа эмнистен тенитәчилеринен боттан сахада хергер онна республика быттахгар Россия тахмыгар бу талаанна жонунан билдиби тулус болар. Онон боллагана биги бу багарабыт бу өссө даганы бу нам улугун үтчата талааннарын сайыннара турдунар. Оннан бээлерин бу өбүгелерин деха өбүгелерден келбит бу народ искусстватын өссө даганы сайыннара туруктары ден биги эренебит. Оннан быйыл бу хүрдэ хэлбэг өбүлейдах сыл биги Сахабыт республикада сүйс сылын толары турар. Онон бу келен ихер брахниктарынан эмехиха итистин эгардебитин тердебит. Онна багарабыт эхиха чеген чемдик дробияны онна сетиилэ хүлени. Онна мактал онна эгарде суруппутун туттарар бытын көмүллен катырык нехелеген бахалыгар Дьякнап Юрий Вячеславович. Бу улахан выставка бола, хәтте бу нехелек выставката. Онна кетехелек выставка ахылгытынан өссө түгүлэхиха ити истин эгардебитин тердебит. Викторович Месиковка. Анала тыңгынан барам. Бүгін эбиеккады партийна киттен ди амуап онна кулак тугунан дарыктанар кеһи бейчи булгут материалын бербите. Onu tohumları yaptırdılar, onu neler bu müstakka hame çoğas hame diyorlar diyenler. Bu kırsana var. Diyen barada, Klavcı varanda, Emiliano Reslanskaya kergene bildak behi partide udarsınlar, Respublika kömiger
автономияларыгар, ыларкамнеригар үлелеспек кейін. Ол шүйбе 5 жыл болан баран республика автономиятын браханиктер кемнеригар бұл хақа хелдер кәлі Москватта хүлдағын, формайын хүлдағын кәліен. Ең комитет бұл идеологияны дәріктанар аттелігер докладной ғырылды. Бұл документын көстер. Ол қомай бұты ден тұғый. Автономия хүлбеге сылығар кен браханиктағылықта итааты жөрді әттен лақылар. Оны Депуска Куракка тәребеттер бұғыда браханлығы трибунаға отчылыдағы кірменен партийне бұдарсыны көйттер таққан тұралар. Олықтар Депуска Курактар олықтар тұрыға демонстрациялар бұттар. Onlar bir dağlı sakallı onunla autonomi hükümiyesinin uydan tribunattan kirletilemedi. Anı vallağına ağaçkı jonlar bu Ken Klavdiya Ivanovna terinen sarmı konuya kırpıten saka jona sakalı tangasların keten kamsılataklar. Verisinete bildiler. Grupkattan Ауған алтауды тие ете қоған сүйген тартылдан кәрбіті хақалары национализмге бұрыйда. Отчылығы партия идеологията күшті. Иннегіна сәріқашыген бұл Клавдиеваның ұчы жақтары ұрық сақалар революцияніне таңдан таңастары ұяққа кәтер таңастары тәрелдерін көріппіт. Ondan sütten bu haybuk ki komaybut tıla var. Ondan bugün bu istakka alınır. Vakasın burada Respublikamız suverenitiyete 100 yıl autonomiyetin yine. Bu bütün kendinden sakaları saka diyen onları kamsahamılar basıgı kızgıyemekini giydiğimiz kulağın kılaatın kinder bitine hege bari bekke bilanın bari veligin Kim te inneni tupputtu, maha tupputtu, tuho kıtta sıstırıttı, tuha tıllarından haka mundırı haka masterı diyen kahanlı bilpen ulahan kılat böyle. Ondan bugün de bihegemiye nehiliye kıttahımına 315 yılın belirti Katırık nehiliyeğin masterların Kıstapkadın körüyöpüt. Ondan manna bollağına dey lavot master'a adına Nikolay Nezviye'nin olur o kepsiyeğe aldı tutahımıgar saka tamam taharbu ki. Ondan tereyahin üretigen. Bu yani bittir onda Semih Gadiriyete kıratın körüme ulusuna kamtağına küm kenitten değer kurdu sırdan da takkan. Sakalı tamamlağına bu hapsayla Lavot Depuska Kurat en jolda kelin dekir ulaqanı soraklar. Ana bir var. Deb iti ministerlik barda. En qalan müstakbali kararı oluyor adam. Oluyas kabastaka. Bugün kiri tulga naşördük etine edildi. Bege tamam hulutçular sakattan tudarsına politiskay Diyecek bir Maksim Kireviç anımsa. O günden varan Maksim Kireviç anımha cayıların bilgin dağını bu autonomi asoba bu yıl süsürüyor. Alları battağın aras ettikten takkanır. Onu bu grup partiya ideologiya diyebileceğim var. Kontroldür eder. Benim prezident administrasyon var. Administrasyon. Ondan emeğe iş politikanı kurada bir Spesialnya departemen var. Ol günden varan mamluk tükenleri tahatları durallar. Bugün eti radyodan Sovyet senatör Akimov tületti. Ol ondan vallağına Maksim Kireviç muhabbet bihine sakalardan bastıkı pastayane представительство представителяды. Onun bilağıttı, bu ayaklıkta çorapçılar, onun olmadığın yenkiniğe de harlıklar.
Илья Николаевич Винокуров кен аттабытта. Ол Илья Николаевич Винокуровтарын улахан күйінге қалым. Оны те библиотека актовай залыгар. Улахан презентация олбутта. Оны кәлін іштен қалым. Оны болбут. Телевизорынан әпкеттер. Илья Николаевич Винокуров кен кие сақа представительстветін бастықы халаячыда ел кердерлер. Телевидениянан, радионан. Onun bu автономия süsünüler, arası kurutular bolmay takan öyle bunlar. Onun manlı üstapkalar, manlı kehege beytin nehirlikten, sebitten, ututtan, bu etçehirler yollar, etinergit, kiyetlergit, bu hamay, bilingi gömge, toğaz, güçler tehin. Hamay güçler. Ana автономияны barağıma aldı dedi. Yühem. Bilim büyüler ederler. Arzu koput bastık etemiydiler. Ondan bulatın oyunskay sahatılın hayınlarıydın bakırı oğar ulağan ületigar bu entahın dağa maksim keres bastıkına nefret ediyen hattığın evlibek gehi istibek gehi aktida var. Oleyin behige kolabora min bu nam temsilce manna bardımlar vonneleri canlarga istoriyada soğumacalıktan acaba kördüğün lakpın eti lakpın onluk bilgi hatibin onluk cayyakpın bu ustata kırcık istoriya kırcığa kırcık bulakta bu onunla bollağına hamay ulahanlık kömüler canlar güçten ege bolan bu manlık giren üstapka teriyen ülelerlik keter ulahan maktav Katırıktan tutuktan eriyekka süsüge oğukta bağları bulu diyen ulahan erel bağ. Onunla mütehikke vakt yeneter. Amuhava kilit olu eter kırgıttırgar onunla varşem anı ustuğucanlar. Ayyaka manlık sübe bul, sahabı keyvallar. Выдающийся государственный деятель, государственный политический деятель Якутии Ден Арин Намтаты. Кехебит үлеләвет сектора элбәға. Казахстан, Кыргызия, Москвага. Онан выдающийся государственный деятель, государственный политический деятель билигинге барыта география улары бутна хевястан, союз суақлы бутна. Этирка мағасты Россия дерка. Видный государственный деятель Киргизия дерка. Так, он того Казахстан, Северо-Западный человек так. Онан ари кехебетин дәссөйлі тұтар бұтығар толқойданан қайттақынан әтенер бетін. Улахан кәрәхінлерге особы ұғыққа білімне қанады. Республиканская кадрлыкка болак кемгер. Кайдан этеттин мунчалы акалы дүйөлөбетен өйдөнөр курдук этеккана. Биле Аспыкка библиотекага музей директору, Катырык музейин директору этиммите яркы дилер Максима Раса аттатыктыр, ибигүләнкен. Keni beyte tokuydan böğreten bana bu biografiyatın ülketi nidasegay midyen etim miydi. Vatta. Ondan Maksim Pirisi atan ondan öbürlü takka turuğa günan varan uğurçuta gelmiş. Toktan bekkören. Hami göttar bata katta. Hami göttar bata Maksim Pirisi ülketigen olağan tümüklerin üveretigen. Etim mihefis Nikolay Hami sökkü biletlerdi. Akademiya Noğuk ekspedisiyetin Osçulurga Soyuzka bastığından durursan beyti hüren köten ağıldı. Olunda hırlıgut akademikler 5 yılı bu hekimlik ötte şurası gibi diyorlar. Apşe bu oğurçu tahminnakehi. Ötüründen bir yaka daha silgi akademik yapmanlık tahminnakehi suakyen. Belediyeler. Onu doğu çağırırdı. Hatta Allah o şolaylar bu kurulbatları diyen
Тол күпе киттаққа Максим көтік сағалқай бұғыла, соғытақ бұғыла, барытының билетінен, көлітінен, өйінен, тағынынан. Оқтық осмастан қатырыпқа те аргетібер кәна қайтақ түспетін бүкіс орынан бара. Әттаққа күнтін ұлақ оғылы чөке. Оны ең бе кене сүйберге сірігілін қағынан болмаққа кенене өтілбіт тоқары өретәппет діліңі тұрттың, кәңі тұрттың, бандық кәрі өз тапқалар инияқа анаммыт, автономия өтігер, республика өтігер анаммыт, тәңелеп өтігер анаммыт, тәрәхіндері тәрге тұр, мақтал. Bir кайдылақтарын өңірілақ ғалжыттары выставкан мұтынан әғірделер Саха государственной филармонияның солисткада Валентина Готовцева. Let it stay this way. Can't let this moment end. Instead of a dream of me getting loud enough, and you hear me echoing. Take my hand, will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine without these spotlights, all the stars we steal from the night sky, we'll never be enough, never be enough. Time to go, still too little. These hands could hold the wheel, but it'll never be enough, never be enough. Валентина Готовцева. Ыңырылақ ғылжыттар бүгінгі бұстыққа кіттілақтыра. Бүгінгі өріләқ өрігөйдәқ өтекі мүтінен бұқы барғытын идейді кестігіне ағардылайдағын болдым. Сақавтономита түріттеліде сүйіз Максим Кириллович Амосов түрімінде сүйсін 5 сылығар онна бұл қадырық нәйлеге түріттеліде 315 сылығар аналлақ бұл өй сүрек
айытын эн атыт ген беги бу урандар бактактар быстапката арылыбытынан өсү түгүллен агадылайдахпит болун онна бу өрөгөйдө үдү туханамыт беги күз көмө болбут онда бу быстапкага кыттыбыт бар жомутун мактанакпытын багарабыт онун бу бастыкы макталбын тердиякпен багарабын беги бу бүгүннерге бияка күз көмө болбут убастыбыллах бу биттер би агадылякпытын багарабыт онда кидияка семей белякпытын туттар этибит Виктор Викторович, пожалуйста. Onu теге мактал туттаракпытын барабыт беги убастыр биритер кийбитиге Варвара Семеновна. Пожалуйста, каталорой. Макталытын туттарыппыт бүгүн бу бейге сүрүн терехеммин бары көрөргө курдук бу сүрдө жүгей бу портрет Максим Кириллович Моса портреты янан турар. Онон оттон сүрүн түгүлгебит бир самай төһү көмө болбут онна бу бии бустапкыттыгар эмие бу бии биирдей дулааппыт кыттыны ыласыл жарыттан олор ис сүрөкпүтүттен үйрө көтөн турамыт макталбытын терден турат Прасковья Ильинична пожалуйста. Эдигилин калны өскөнүлө туруп кенеренебит. Жолдақ жүкізге көрікті манна олыран, олықсыйын олырар, бейін тойдулақтарын. Бұл қырдағын түпсіге бұл өй болар, кені бәйетін нәме сүрдәқ, әлбәқ, сүбәтін аматын, оны тәңге қардылағы сылджар, бейгі бейін тойдулақпын, Марта Васильевна, бағалысты. Бүтүгени тоғынамыд бейтай дулақтар бұтын, бейге мақтал сұрғынан тоттарық бұтын бағарымын, бүгінгі түген күмбет түгенінен, ол құрдық бейге қырадағын түпсі ләқпет, бұл қырадағын түпсі номно, бұл бейлері үйнен сайттан, білген сүрдәғ әлбәқ республикадағы, ұлыстағы көріқтерге қытталар. Қырадағын түпсі салаячыда Надежда Васильевна Соропова. Ағателе қайын. Бағалысы баран қалыма, онна бүгін барды бейеқат барыды болбатар күттачылар кәлен олар олар, ол күрдік бұл қырдағын түпсі опсай команда тігір әме мақтал сұрып бұтын тұттарым. Онырдың қылғастық бұл білейіндер еқпен бағарабын, бұл оты икар бұл Москва қорыққа Душа России ден лоскутный мозаика көрәгән эме бу мына мулугундан эме төпсәмин барар турабын. Ол күрдек онны бу кырдагын төпсү баран бу фестивальга кыттылыктыра. Онны сүрдә улахан бу белемнәр үлени оңоросылжалар. Онын кинләргә сидиләре бар хайын. Ол күрдек кырдагын төпсү эме бирчиленигер Ирина Николаевнаны агадырак битеп багарабын. Ағардас иінедері
болбакка истебикке курдук бейгин элекке олус элбек кайыскага үле барар ол курдук бейгин тобой эдерит чаттарбыт бээлик талаандарын эме сүрдәң бу үгүс күрөктөргө кыттандар эме ситихилээхтер ол курдук дехилекпит бир эдерит чата бу көрбүккө курдук максым олаттарын бир эме ырыгында Михаил Александрович биеха колгастык бу эдер талаанна ычча теректе салаяччыта кини бээде эме бу мындыр толкуйунан наха шугай эликке бихеттери орор жактар болсанын семягын кергенин орор онун Михаил Александрович кел катыска берем ол ыстыран халыма төшөйүн турат эрди Bunu kapı isteyen böyle oldu hayır. O kurduk bilgi bu Nikolay Nikolaevich Atlasov adından o sayılar искусствотын bu Ургуйк кайыскатыгар салаячыта Григорий Афанасьевич. Кини оғылары бүтін Всероссийской, республиканской, онна улустағы көрінтерге сүрін местерге жылдан тұралар. Оның бұл әдер сайдыға қардылағы сәттапыдыға бақтады қайып. Бүгін оғылар құстықталар келен тұрарманда медиа Ургуйдара келен оны көрерін болмай өмір. Sen bundan bu kadar kadar östetügül bugün ürünler günden ititik istedik ağadır yaxayı ona kıyılahtara. Hatırın erçimne maksim olanlara erçon ürü ansambula ehiyehe istik ağadarin derderler. U sıran salayatçı inagenci tatarınam. Tabiatan Блин, лыхыдым бағарабыт деген тайтылыгар оннан атайугар, ол саха болмадақ денірін. Бағалысты. Ettiğin hanıma bir tekke ulan
қатырықпын гимна дедақпен әсес бағым болу. Таптын сирем қатырық бағыз. Образование село Хатрык для разрезания символической ленты приглашаются глава муниципального образования Хатрыкский наследник Юрий Вячеславович Дьяконов, директор Национального центра Республики Саха-Якутия Семях Яна Викторовна Игнатьева, народный мастер Республики Саха-Якутия Уроженско-Намского улуса Анна Николаевна Зверева и народный мастер Республики Саха-Якутия Прасковья Ильинична Стручкова. Анна Николаевна Прасковья Ильинична берді, онын же өріләк түгенге бұқывары кире қайын. Бүгінгі выставкабытын ағылығытынан ағынығын. Бүгінгі выставка кітталақтарын, тұсалақтарын өте қолыбыра, бай білілері, көрілері, өтімен сетейлері, әдір күлініға, үйелі қыркейі болан, кескелләқ соғға мәлжі өңірі ұғыйы тұрақтыра.